Wastamilifu wanzani wahembamba nine uzuri hema na amani juhani. Munda na azila ilera kawaida ikawa osi umwelesheani lejeleho lahe zi habari za hatu za mfumu. Izo ngazido hadisa hena mnai. Ranzi ndo mwando waho mwezi wa Mei lunu. Mahamudu Bashiru mzima mengoni mema wanzishi wa hensi atia barnamaji nziani ya mbwao jendo na mashawiri. Na yino barnamaji ya uhashirisha na ufunda wanazioni haruma msomo no mweleo wa hezio nana mrekebesho ezanziwa. Airati Badawia hili na utashabari na ruge matalazuzi ya Hashima. Jendo na mashawiri yino de unwani ya baliwa no msafara wa Mahmud Bashir mwanzishi wa Shikomor ikawe mzalihani mumchini tsini mashongo ne huba ya hahini kalamu nana haina za husu utabihiti waziu harengeshwa baha ya fange jendo harima nusu ya miji haunjia harima zikilak neze biblioteki hauhashirisha uwana wazidisha hu hanziha nana usoma na baada imaha ya vira hatsengenzi ya yinu harima miji minji ya Komori mfano daiho singani harima ihambu ya safari yinu hanjia harima shisi wa shanzuani ranzinde tare hindaru yame na yengu jiyo harima ziklekoni nane ziklak neze biblioteki haupara wanazioni wafanye jitihadi inchi ya udoa nziha nana usoma iziyo na ingone soka yinu barnamaji muhimu halisi wakati ikawa zenyevoza wanazioni harima wa msomo ngizo hambwani halisi mahsus de kazi jaza hanziha na wanazioni wenji yiho maremani nana mtsamudu wajoku tajia ibarnamaji yinu yendelee hata muda mwinji ili walenge maalumati menji. Etarehinfu kare yame rakaniyo haruma ashesi wa shanzuani wende na uparisiwa inyama shambwa onkoba yani lumerien heluha ya shimanga. Nyama shinu inde na utolwa roho ni mashababi baada shenda na uburu kiasi awandu shenda hauwaka zamani. Nyama shinu hamada heli rijuao winji wa hasho shopari hania haruma ashesi wa jirani shabushini. Narudunge winji wa maelezo haruma inu tutainu. Mjini ungoni harima shesi wa shanzuani yemnai nyama woyi hakaunji ya harima nusu ya malaho yenafua owandu hauye wakazamanyo harima muda wa takriban mifumo miili. Nae hawaye hajuruhu wandu shenda miongoni mwao de mwana wa hemnyisho. Hauka woyi hakaulelwa dahoni ne mwenye haroha hende msafara inundu wakati ya kuhandisa uroha yenjia homalahoni. Ye mashababi wa mjini hunu hautaza wakazi ni ajali inu wende hao mzingara nao wamzungusa wa mji hao mdhuru. Na zinu zisababisha nyambo zinji nusu nguamba woka si hakihotabisha inyama hamada shinu ikao shorar na wasaya wambao uka holiho haka udhuru wandu kabaja katartibu ekati doka ya ulwawa. Nensongeza ya zinu ndoka baada ye mwinyi ya henda msafara ye makinu ikawona mzaya halisi inunde mana ya andisa utaha ye hila wanadamu. Croissant Rouge yende na sherehi etarehina ne rakanio wafikio hoa ya vira imaha jana na mengo miranda haro kamili munu masiwani na hana harumu ule mengo kamili wende na sherehi ranzi Croissant Rouge nana Croix Rouge za pangiha niyo ipangiwa ni mutaalamu ya zehalianiha haruma ensi ya Suisi ujura hele jina la arijura. Mustafa Badawia hende na utashi habari na rudunge matalazuzi. Amande haini mwaha etarehina ni ya Mei ujula ukainu de tarehi Croissant Rouge ya kausherehi wa mzalihaniho wa Hari Donat. Ikao nde ya kaupanga le chamalinu hausaidi ya owandu ikao nga uhari mwatambu. Na unukomori ya huwa ya joka ikashabaha waja uho munasaba wahe sherehi ranzida ihunjuani.
ujamwali na ngazi jawa hudumu la mikonzi mbali na mbali hausitindria harima wakayo wazima aneze roho na mali na fikira sino wanduikao ngwa tabiao haku harima dunia kamili. Ruwali yo harimwa zekodo mbali na mbali ruwali yo harimwa majumba ya mazihiro hautaha unono na harimwa wa ulemengu kamili zaidi ya milioni 18 za wanadamu wa aidi ze fikira za Croissant Rouge na hunu Komori takriban wanadamu zihukume na zitano ndo wa aidi ze fikira za hele chamanino na hamade namna rijoure mavolontaire wa hele chamanino waunikiwa miswa mbali na mbali ya husu mjibali ya wakati walio kafa rekala wade haula houlanga mfano de zajiri o wakati wahe kolera nana COVID-19 ujilia cyclone Kenneth nana ishidu. Likungumanyo la heheji nane umra watanganya owaparwa ni Nabii Ibrahima umwaha hauonesa na uwasomesha ezabidi wafanye wakati kaongwa jujihunda harumaze ardhi tahirifu ujuhamba Mwenyezi Mungu ya wasulishe ya wanike ibada ijokaya na kibala nasi nardunge winji wa matalazuzu wazima ne mpango wahe umkuti wastahimili fuanzani garchili yao za mimbari haunika wakala watu wahezi habari za ulimwengu Fahad Murshid tanzinda iho Conakry. Ngasi na mifumo ya waza endine Pakistani zinjila na zibani hambwana zitoza maresha mizinga na mtooroho na zinu hamashindano ya mipaka arimo wa mkabala wa Kashmir ne karendo rejei harimwa tarehi ngariru parisauka mkabala unu ngawani wao nzonti zinu zombi lira nzindo mwaha wa shihwi na majana shenda na mengo mine na mfukare muhaika au zinti zinu zombi ili zende na urenga uhuru banda mahaminji yemgereza yakaya watawalia na mkabala unu wajao umuji wa hao ngwa ujihunda wa maislamu inude mana ikawe ya Pakistan ngwa ahaku yauka waingarie uwananyao shaya muhindi hamatsi ndizo haigozi shamvu ranzide maha iyo hata aba hangu anzo yatawalie ya Kashmir na wakazi wenji wa hele bavulinu wawanzao wanikiwa uhuru hauengari ya Pakistan ranzido mwaha wa shihwi na majana shenda na mengo 8 na shenda ya endi kaitsukiri utsaha aman almuradi umdengo yezi wana wa sharif ranzindo mwaha wa zifizilina 14 ranzinda iho Islamabad mjiwa yezi wa he Pakistan hata haya endi warejei wakensi bazima ili utsaha shawiri bora ya hele suala lino habari za hatu za saya angarijo hendelea iho njamena mjiwa yezi wa he Chad ridhukuru yeza husu Idris Yusuf Boy ikao hakande mendroati wa rais Idris Mahatma Deby shahende na uvoha ze dhamana za hahe ya kanizo za waziri hasibabu ujanji ya tuhumlanu na juma ya juzi tarehe shenda ya me Idris Yusuf Boy hende na uniki wazifungo za mahamitano na milioni ya mapesa ya bidi ya ilibe na zinu tihandani shanga sina mahamine takriban ya raisi wa Chad hakahamtia shivani hasibabu mkiswa hamanda unu beikwa ye mwanzani wa hesha uwanzani kaujatende ya ze faida za hensi naye hamsami harudi hamdejeza ze dhamana ama ngiyo hama kajatubu ezabaki ndo ujua uka raisi Mahatma Idris Deby ngujo hunda irumbi tena ya humchililia obahanikao do ya muhansi suala laudunga mkabajima na mtasi habari wazi habari za ulemengu wa Hembambani News Fahad Murshid. Abasa garjoenda na umnikani ile kalima la hatu la usiku Komori hatekeleza ukaya yovurwa raili na maji ebanu hakanzamba ukaya haunjia harumwa malezi mwana mruhu mdunza izo anzo yake nizo maudu raili ngimtiti matamko ya Shikomorianu wastahimili fuanzani wahe Hembambani News Luendao noti ya taaliki kabisa ibarnamaji hatu ya mfumo na si ndo urengesho bashini urembushirieni mbite wakati mwema nana masiu mema rani nerezo famiza hanyu zulohule na karibu ekaya yeutona ngozo haririhiza garjuhona natsena haruma barnamaji za hatu za saya na utahazi samaha hawa muda mwinji ikao kamjaro na haruma zepaza soft zinu
wama tawfiqi illa billahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habeshelea mkaya wadzimane sauti ya Azhar Bazia ntini mwe mapicha ya Antos Bakari ne kalamu ya Andile Haji ne majuma ya mro ya Mohamed Chafion karjuhona na tena uangalizi wa stahamilifu wamba mani.